3 o'clock ekuseni kufika bogogo maybe bayi4. Ngivuswe bengilele bangivuse. Yimi ugogo womntwana, ukhokho womntwana. Kuthiwe kugogo womntwana phela ngikhiphe ebhokisini. Sesiyabhekana sinogogo ukuthi sikhipha umuntu ebhokisini sizomenzani. Hayi bamkhiphe ambeke phansi. Labo gogo abafikile baphethe utshani. Nesinye sitsha sine powder nje imhloshwana. Okay. Hayi baqhine lo tshani baqhine. Baqhine. All right. Gogo umntwana beka umntwana bathi ayimkhumule. Hayi ngimbuze ecela ngibuza ukuthi gogo angikhulumi the way bona bakhuluma ngakhona. Ngibuza ukuthi lento esiyenzayo gogo wena uyayazi athi nami ngiyazi kodwa kuthiwa ngiyenze. Hayi amkhumule bamfake lobo tshani ezandleni enyaweni bamenzele nomqhele. Bamgcobise leyo powder. Bathi ke mthatha umbusele. Amthatha ambusele ebhokisini. 4:30 sebathi hayi sesingaya ngale siyongcwaba. Ngibuza gogo ukuthi vele sizongcwaba la kuthiwa singcwabe ejardini. Hayi siye masifika emuva kuthiwa bobaba bonke basuke. Abobaba bahambe bonke kusala bomama. Manje sengifuna ukubuza ukuthi lento esiyenzayo why siyenza siyabo mama kuphela. Kuthiwe la ubuzi sisi. Umama mncane wami wathi siyenza konke abakucelayo. Ngcwaba umntana wakho, chubeke ngempilo yakho. Hayi sifike alifake ibhokisi emgodini. Umama lo omdala ugogo ethi ki atshela ugogo umntwana ukuthi phela atshela usisi ukuthi kumele akhumule. Ayangitshela ugogo ngithi hayi angizwa lento eshoyo. Ngizokhumula phambi kwalabo mama athi kumele ukhumule. Angizwa kahle. Mama mncane wamabuye futhi uthi sisiyenza konke abakucelayo. Sicede ngale yonke lento ayikhumule kube right. Kuthiwa phela lala phansi ngendlela wawulele ngayo mawumlethe emhlabeni.